August ni somthum zirtop ni ania bazar thlir tu te chibai ule Israel sipai te chon thole ni atanga an hmalak na chun zom zelin nimin po khan West Bank ka firfiak panga an that le ni in an soya Palestinian teram Israel sipai ten an optia soithin West Bank ka hian Israel chon an mi le sa te be tuma hmalak na nia hria in ni kumak to bar ni saria an boina ang khan to non le lo nan Palestinian firfiak te chet ma in inven nan anrin hlel telaka tharum tho in firfiak nian hriat te da that na chu tun kar thole ni atang khan an tana nimina an tha te nen West Bank ka hian firfiak som paruk an that to ni in Associated Press chon tar langa Times of Israel chon mi som pasari an that to an ti thunga Al Jazeera chon atlembera mi som pariat an thi to ni in an soi ve thung ani nimina Israel sipai te chet na hi West Bank marlam ko pui tulkarem ni in firfiak te hi moksa an birua Israel sipai IDF le Sinbet Baka police te tangrualin an lu chua mi panga thizinga hian West Bank ka firfiak commander po atel anti Israel sipai te chon an malak na hi firfiak te beilet na counter terrorism operation ti in aming an vua Palestinian lamchon Israel le Hamas in daw na zau belna nia Israel in West Bank a opna chun zom zela tumna konga malak na ni anti ve thung nimina tulkaram khopuya moks an beina hian Israel sipai te le firfiak te hi anin kapa Israel sipai lam hi chakzoka tangin firfiak panga tha anita a an tha zinga pakhat hi Mohammed Jabbar Abu Suja tia riat bok chu atel ni in Islamic Jihad Pol te chuan an soya Mohammed Jabbar hi Palestinian te zinga minglar tak ania kumin kumtir khan Israel sipai ten an tha zinga ming hi puan ania mase firfiak pakhat vuina aron in lan le nola Palestinian mi puite chuan an ngai ro pui hle ani Mohammed Jabbar thi thu hi Islamic Jihad ba ka Israel lampo in nimin khan an puang ve boka hepa hi Israel mi te beina tam taka in rol ania jun tha Israel sipai te kap tu zinga po atela Israel beiturin kongsang sangin in ruam man le mek ni in an soi boka Palestinian firfiak Pol Al-Quds Brigade te po in thu chu asiamin Tulkarem Brigade Commander Abu Suja chu optulam sipai te nena in ka na huaiseng taka beilet lain a unaw dang te nen an thita ni antiani West Bank ka hian Israel hian Palestinian firfiak te zong chuakin khopui sang-sanga sipai te chu an kalkuala firfiak te omna nian riat lu chuin firfiak te an tha ba ka an ral thuam te an man sak boka nimina tulkaram moksa in kana hian firfiak panga an thi lai hian Israel lama po police pakhatin hliam atuar ve a Hamas te chuan West Bank ka Israel sipai te malak na wang hian an sipai som an thi to ti an puang ani UN Secretary General Antonio Guterres chuan Israel sipai te chu West Bank ka Palestinian firfiak te zon chuan na an tho mek ti top ngal tura shilin international law hnuaian mo phur na hretur le civil mi te himna ti chelo turin na hriat tira hetianga malak na hian West Bank ka boruak lum to sa ati zual kaya Palestinian thunei tu te ra be tumna ni bok atiani Palestinian Health Ministry chuan Gaza war hnuwa West Bank ka hian mi zaruk somnga an thi to ni in an buanga Gaza war hnu hian Juda le Palestinian te in ompol na West Bank ka hian boina pun lun na sa hlea Israel sipai le police ten an du hun huna Palestinian te in lu chua firfiak an zon thina wangin Palestinian civil mi thin rimin lungin an lo vom fawa chungte chu Israel sipai ten an kap hlum tel thin boka Gaza war hnuwa West Bank ka om Juda civil mi te chuan Palestinian te laka indona te naw te puangin an theiang angin che tan tho ve boka South Hebron Hills sa Meitarim farm a phei chuan West Bank ka om Juda te hian duty post te po an ma ni thu in an siama sipai angin an lo duty ve top mai ani ome hetiang ani wang hian US point West Bank ka om Juda group te chu remna le mon na boruak ti chetu a puangin a hrek thu a puanga Israel ram Prime Minister Benjamin Netanyahu point US hi na takin alo soisel to nge ani kumsangha zakwa somruk pasari tangkhan Israel hian West Bank hi a opa Palestinian te ba ka khovel ramdang in an soisel chungin Juda te chen na tur asak bel deu rengani Israel chon Gaza azeng hridan na
polio vaccine pek chung Gaza beilo arem tia United Nations nuaya World Health Organization WHO chuan Gaza no pangte hena tun cholni lo am tura tanga ni thum chung zeng hridan na hi pek ani ang ti an puang hal bok Gaza hian tun hnaya no sen pakhat chuan zeng hria vei ti mu chuani a hei wanghen WHO chuan Gaza a Palestinian no pangte chu zeng hridan na pek nge an tul thu an soi fowa Israel chuan zeng hridan na pek chung Gaza an beina chol san an rem ti ta a Palestina a WHO ho tu Rick Pipercon chuan cholni atangin Gaza hridan na pek na hi tho tan ani ang ti apuanga ni tin dar kar ya tanga dar kar ko chung zeng hridan na pek na hi tho ani ang ti soin hetianga hmalak na hi kan bu thu sa mani lova ma se na kan tho theina na hmalam pan na ero ani atia ma se na kan tho theina na hmalam pan na ero ani atia hridan na hi kan pe thuai do na inrem na kan nei to ani atibok Pipercon chuan Gaza hian no pangkum som hnuai lam nuai ruk le singli vel hne na vaccine hi pek tumani thu le Israel tu nei tu ta ne na tang ho malaka ni thu a soibok tun thani somni pathum khan WHO chuan Gaza anau sen thasom mi in zeng hri akai ti mu chuani thu an puanga hei hi kum somni panga hnuwa helai biala zeng hri an mu chuale masak berani a hria darlo nan vaccine pek chu ti mak mo ani thu soi ngalin Israel le Hamas te chu vaccine pek chung in don na chol san turin an ngen ngala UN official te chuan zingshri hian Palestinian le Israel no panga thliar lo wangin tu te tan po vaccine pek hi ngai poimo angai ani ti in an nor ani Afghanistan ro rel mek Taliban sarkar chuan Afghanistan a mixed martial arts MMA an khap thu an puang Taliban Sarkara Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice chuan MMA hi Islam sal khodan ne na in mil lauti soin MMA chu tharum thona uchuak tak thina thlen theani antia Islamic law Sharia akalani antia Taliban Sarkar Physical Education and Sport General Directorate chuan thu chua siamin ngun taka zirchian nuwa MMA hi Sharia law nen a in mil lawa kung tam taka Islam zirtir na ne na in kala chu wangin khapna tura thu pek chu angai ta ni antiani MMA hi Afghanistan thalai zinga alar hlea kumsom ni chung zet chu Afghanistan thalai ten inelna nein an lo zir to thina kumsang ni pariat khan Afghanistan Mixed Martial Arts Federation chu din ania Afghanistan Fighting Championship AFC le truly Grand Fighting Championship TGFC te point MMA fight voi tam tak an lo huai hot to ani Taliban sarkar thu chwa thara hian MMA kalpui tu te chu eng anga hrem tur nge ti puan chian ani lawa Taliban howin sang ni somni pakhata Afghanistan a ro an rel hnuwa sarkar atanga soisel na hi om ngala tuna chuan khap ani tange nge a ani na taka chon Taliban te hian sang ni somni pakhata Afghanistan a ro an rel tir khan maya in nek khap na dan an siam ngala chuti chungchuan thalai te chon MMA hi an ngai nai nan kalpui lui zela sarkar point khau takin ma ala chong lova kumsang ni somni pani khan Afghan MMA fighter lar Ahmad Wali Hotak chuan Kabul khopuya press conference nein Russia rama MMA fight anei tur te po apuanga sarkar chuan eng tin ma antilem lova Russia rama tanga ron ho nuwa po sarkar official langsar tak tak te chuan Wali Hotak hi thate po an lo lak pui nge nge ani hetila hian Taliban sarkar in an ngai theilo ti an hria da wangin Afghanistan MMA fighter tha tamjok chuan tuna khamna dan puan ani ma hian ramdanga MMA lamakal zel turin an ram an lo chua san to ani Kumin Paris Olympic Games khan Afghanistan chuan in fiam mi som pakhat atir ve a hengzinga pali hi martial arts huanga tel an ni a hei hian Afghanistan rama martial arts lar dan tur chu a hril chiang mai ome MMA hi in fiam na huanga chiar ni ma se kutlonga in sualna ni wangin International Olympic Committee chuan in fiam na huanga ala chiar veri lo ani tunlai hian Africa ram chanchin angai nom lo theile a nimin lama Africa khomol puilam chanchin langsar ber chu Namibia rama tra matlak na sata wanga ramsa zasari chuang tha tumani thu hi ani Africa khomol pui chim lam ram Namibia hian tra matlana sa hlea mi puiten ei turan nei to manglo wangin
sarkar chon ramsa zasari somni pathum zet chu talan tum thu le mipuite eiturina sa seman tum thu an puanga ramsatal turzinga hian sai somriat pathum matelani Namibia ram Environment Ministry chuan ruam man na siamin anrama khokheng na salutuka wanga tramtlamek lakami puite chan chuanan ramsatal run pui hi nei mayan tum ti thu an soya heng ramsa ta hi pakle mi pui pun khom theina mun zawla ya tal ani tur thu an puanga Namibia ram thu nei tu te chuan an rama ramsa te chuan tlatna tur mun le anma mo khop tu in tur po an nei to bik lo ti in suat mai chu thil thabera an ngai thu an soyani Africa khomol pui chim lama hian kumenga mozat chunga khokheng na saber an tong meka hei wang hian Namibia rambi ka chuan an nei tur nei za somriat palizet an ei zo to ni in United Nations ho tu te chuan an soya Namibia ram mi puizat vezet chuan thalom le tura hian ei tur an nei to don lova drama tlameka ni an tibok hetianga khuwa khen na satawang hian sarkar inrol vat lo chuan ramsa le mihring inkara po har satna namen lo achuak ngei dona chumi pumpel nan chuan ma an lata ni in Environment Ministry chuan an soya hetianga malak na tan hian sai somriat pathum talani anga hengte hi sairil tramin mihring an ti boi hlo thon om hunami te an nianga asa hi khokheng tanpuina tan man ngalani ang an tia sai somriat pathum ba ka hian samak somthum loi somruk sajuk za somnga sial za le zebra zathum tal tumani thu an soibok hetianga tal tur hian sarkar roi professional hunter te chuan ramsa za somnga pasari zet an kap to a sa keji singa sangruk zariat zet sem turan nei to ni in an soya Environment Ministry chuan kan ramdan puya kan ram hausak na hi Namibia khole tuite mamoa man turani thu injiak nen po he kan hmalang na hi ain mil thapani an tiani Africa khomol pui chimlam ram sang sang panga hian sainoi ni velan om nia chut ania heng ram panga zinga hian Namibia po hi talin khovela sai nei nga bir ram zinga mi anni bazari lo thira wangin kan lo me